Još jedan lijep početak u ovoj novoj godini. Danas smo zvanično dodijelili rješenja o početku obavljanja pripravničkog staža za naše najmlađe diplomirane sugrađane. Koristim priliku da im poželim srećan prvi radni dan praktično i poželio sam im između ostalog da se bore, da stiču iskustva, da otimaju znanja od starijih kolega i da jedan dan kad obave svoj pripravnički staž praktično nakon polaganja stručnog ispita budu spremni za obavljanje i složenijih poslova i radnih zadaka. Ovaj naš projekat je ostvaren u saradnji sa Republičkim zavodom za zapošljavanje i gradski budžet naš je obezbijedio dodatna sredstva za 8 pripravnika. Primljena su djeca i sa srednjom školom i praktično svi oni iz kategorije poginulih boraca i svi oni koji iz te kategorije su prijavljeni na konkurs su praktično primljeni. Uz čestitku za novogodišnje praznike želim im da budu živi, zdravi i napredni i da budu vrlo brzo korisni članovi ovog društva koji će raditi na ozbiljnom i složenim poslovima. Ovi danas što su dobili rješenja, svi će raditi pripravnički u gradskoj upravi, a ranije su podijeljena rješenja za neke od ustanova i javnih preduzeća. Pa gledamo da što više ljudi dobije priliku jednostavno. Diplomirani student se mora izboriti da što prije odradi pripravnički staž kako bi kasnije se uhvatio u koštac s nekim ozbiljnim poslovima. Praktično, svi poslodavci kad primaju radni odnos mlada čovjeka gledaju da je obavio pripravnički staž i da je položio stručni ispit. Iz tog razloga mi se trudimo da što više sredstava se obezbijedi za obavljanje pripravničkog staža kako bismo što više ljudi mladih dali im priliku da oni funkcionišu što ranije i da sutra počnu zarađivati. Pravilo je da oni najbolji i oni deficitarni ostaju. Ono što ja gledam iz prethodnih godina. Mi smo danas došli u situaciju da praktično nemamo ljekara na birovu. A imali smo, na primjer, prošle godine u ovom vremenu 6 ili 7. Ali pandemija i opterećenost struke medicinske rekla da su oni svi potrebni. Hoću da kažem da tržište određuje pravila koliko će mladih ljudi dobiti posao u nekoj izvjesnijoj i trajnoj vremenskoj kategoriji. Trenutno, nažalost, na birovu najviše imamo diplomiranih menadžera, ekonomista, više stotina ih ima. Neki od njih za trajno zaposlenje će čekati više od decenije, siguran sam. Ali evo, mi koristimo priliku da im pomognemo da ljudi odrade pripravnički staž, pa kako bi sutra bili spremni. Nemate građevinskog inženjera na birovu, nemate mašinskog inženjera na birovu, nema elektroinženjera na birovu. Nažalost, naša djeca, kad ne znaju šta će, oni odu pa upišu neki menadžment, još na nekom privatnom polovnom fakultetu. Nebitno na kraju koju ste školu završili. Morate biti posvećeni onome čime želite da se bavite. Ne završava se sve u životu diplomiranje. Mora se, znači, nastaviti da se usavršava. Ono što sam vam nekad obećao na jednoj od konferencija za štampu, to da znate da ćemo napraviti u ovoj godini, da ćemo pretresti sve zaposlene u javnim preduzećima i gradskoj upravi i da će svi imati 3 kategorije. Oni koji su bitni za dnevno funkcionisanje, oni bez koji se i može ako treba i oni koji apsolutno nisu potrebni. Nije mi cilj da niko ostane bez plate, da niko ostane bez primanja, da ničije dijete sutra nema za kifu kad pođe u školu. Ali jednostavno, ja znam i svjestan sam da u ustanovama, javnim preduzećima i gradskoj upravi čak ima značajan broj ljudi koji danas olovkom ne ubodu, kako to naš narod voli da kaže.
A glavni su da tračaju po hodniku, joj nije bio topli obrok, joj šta ćemo za prevoz, joj vidite ovo, vidite ovo. A ne radi ništa. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Ovom prilikom želim da se zahvalim gradonačelniku i gradskoj upravi grada Zvornika što su mi dali priliku da odradim pripravnički i već u narednih godinu dana da stičem nova znanja i nova iskustva. Mislim da će nam mnogo toga donijeti dobro za ovih godinu dana i da ćemo mnogo toga da naučimo da bi nam moglo da omogući dalje zaposlenje.